सेसन रहेको छ क्वेसन एन्सर सेसन र क्वेसन एन्सरको लागि म जवाफदारलाई हात उठाउन पर्दछु। हाम्रो समाजमा भएको धर्म निम्नका पनि छ, तर त्यसैमा अब सँगसँगै हामी धार्मिक जातिलाई धार्मिक जाति पनि मान्ने र भोलि चढाउने चलन पनि छ। यसको फरक के छ र यो जुन धार्मिक जाति मान्ने अरूले आफूले बुद्धिस्ट हुन भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर भन्नुभएको छ। यो बुद्धिस्ट भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? बुद्धिस्ट भन्न मिल्छ, पक्कै मिल्दैन। त्यो Ainsa yimbi kina kama namba isa drago beri cekik desa janata namba cekik buat cekik itu kama nara tu sanji sanjuni dikicuni ainsa re sanji kucing sawa panggur sawa jisi bikin nama sanji cuy untuk cari orang itu kama cokti ni Buddhist ni lap cokti ni mati cebaina ini namba sanji tahu itu mana itu kama kati de prosta itu kama di ya. अनि अरूको हाम्रो दिनसम्म भन्ने भइदिने एउटा एकदम मार्मिक क्वेसन सोध्नु भएको छ। उहाँले इङ्ग्लिसबाट सोध्नु भएको छ। सोध्न चाहिँ म हजुरलाई इङ्ग्लिसमा भन्दैछु। Why was in our culture allowed to do anything including to enter Gumba, whether in other religions they don't allow it when having interest in problem of girl भनेछ। यो भन्नुको चाहिँ हाम्रो गुम्बामा चाहिँ हामीले रेस्ट्रिक्सन हुँदैन। रेस्ट्रिक्सन भन्नाले त्यो मेचुरेसन भनेको यो महिनावारी हुँदाखेरि ठाप जाति मुखको ठाप महिनावारी हुँदाखेरि हाम्रो रिलिजनमा चाहिँ गुम्बामा हामीले अब हामी आफै जाँदा पनि हुन्छ, रेस्ट्रिक्सन हुँदैन। अरू रिलिजनमा चाहिँ किन रेस्ट्रिक्सन गरे होला, महिनाले किन उपेक्षित गरे होला भनेर सोध्नु भएको छ। त्यो त Tahu saya dah jadi dah saya bawa nanti dah bawa kuah. Nanti tu kita ama ya, ini ada mau ya. Ini pemene ya, ini nanti berapa kita dasing itu ni samsul kita disini jauh. Macam di nanti Hindu ni percaya saya. Mengkuci tak kita sih nanti aku berada Cina malah domestik mengkuci. Ya kita kata nanti ini Hindu की पर्दा लगा तो चीज़ से कैसा था ना महीने वाले वीडियो का अच्छी होने की दिखा सकता सब सावबड़ी और किसी तरह से बता ये चीज़ों के मोमोज़ ये ना या कुछ ये दिखाना ये ना चिक्को उसकी आप तो वीडियो में कहीं जब ना तुझे की जैसे कि हिंदू लोग को ऐसा है कि तुझे की तो उस पर बात नहीं मतलब ये उनका शो पर सुला तोज़ देख ना जो हमला शो देगा तोज़ मन की तो हिंदू के पास देख मतलब शिवजी प्रभाव शिवजी ते जो मतलब थोक ते दिखना जुझे तिधर लगे जैसे ग्रीक तुम्हें की कैसे शेख जो होता ते दिखना ना तो कि दासे भक्ति का चीज़ देखे माला जो मेरे मेरे से ये जो तुझे भी तो से किसी हिंदू की प्रभाव मतलब जो नहीं सर ना तो कि नामस की चुए का भाव तो वो की दिला बहुत अपने के पास मुझे नहीं चाहिए जो जितना भी क्या पता है जो से यो जुटे इन्हें जिंदगी के 친구 뭐지 인도 다시 내 친구들 이로 아메리카 좀
미기 보다 보는 게 39 정도 먼저 targeting on presenting the shots and main answer and the 되게 인상 지도처럼 아주 별들라 지도기 중에 루소 대신보지 그냥 내가 그렇게 살아서 अर्को एउटा प्रश्न छ सूर्यमन्त्रको जहाँ हाम्रो गुरुले खोजेको स्पिकर चिजहरू हुन्छ त्यहाँ शिवजीको पनि स्पिकर चिजहरू भेटाउने गरेको छ जस्तै मानौँ कैलाशहरू हलिसी महादेवहरूमा जहाँ गुरुले पर्छ भनेर हामी पनि बुझ्छौँ र हिन्दूहरूले पनि शिवजी भनेर बुझ्छ खास भेगमा यो चाहिँ के यो काइन्ड अफ कन्फ्लिक्ट हो कि यसमा कस्तो हो फरक क्वेसन पे क्वेसन शिवजीलाई खटाउँदो गुरुमुजीलाई खटाउँदो चिप परिस्थिति 진정에 주마서 미연진 전부터 제대로 컨퓨즈 பண்ண고 자고 이 컨퓨즈 때문에 나라신 거래 안에서는 시베지에게 이제 여기 간다는데 गुरुमुजी를 खटाउँ데 그랬으나 이 윤진 들으시죠 나라는 사람들도 따라 난다 시베지 다들 나라 힌두 보고 민두 나라 믹스까지 깨져잖아 힌두 앞에 갔다 왔을 거 사실 그냥 once the Galaxy Sangi journey did them yet, Rucha to the Negapso, Rucha Security, Rucha to the Negapso, Rucha Chancena, Katam, oh yeah, in a Rucha, and the Parkman, Parkman, the Nicola, Migi Shasa, the Chachak, or to Indicates and the Simo, which you do, Palchi with the Yaka, Katam Kid, and then do the me, Papa, the and then to trade, I think Rucha will read at a Rucha, Rucha, the colors now. तो बहुत जीवन में ये उनके एक्सेल ना ठीक है धीरे नेपाल से वो महाराज से पूर्वाध ने तंजिंग की कोशिश करते रोटे तो भी विंसेंट की रोटे तो भी महाराज पे नहीं ना महाराज जो मम्मी जो है ना जागा तो भी पिला रहता है ना कि कहते हैं ना जागा तो रहे से जो के ताप महाराज जो है तीन जगह रोटे तो भी के ताप का खत्म किया हुआ है ये जो कहा 딱 깨졌는데 야구시원들한테 나랑 저기 후바도 주시는 샤브가 시와지 나랑 뭔기 시와지도 시와지 후바도 가서 원때는 가봐 또 버틀라 빠빵 주신 것은 직직게 잡아시고 이제 선생님들 요새 먹고 빠지고 또 뒤로 오는데 그나 루차 부모님이 이제 빠지고 시작하는데 뒤에 가정들이 나랑 딱 소리라네 걔는 권한 게 잡아 देखता गुरुमुजी के नाम के देनी रुचत भी जगह मारे गुरुमुजी के खत्म नाम के जगह चले से तुझे चुप किया था मैं सिर्फ साल तुझे दिन चुस लो हाथ को तुझे सोला इन्हें तुझे कुछ बात है तुझे कुछ बात है जेट तो तेरे नाम से इन्हें पे मिगी नी मार रहे तुझे तांगा में जब इन्हें कब तो ठीक है कि रुचला सा बात तुझे भी किया नाम बाकी वो ने खत्म ना मारे ठीक खत्म देना शिवाजी खत्म में सोचो शिवाजी खत्म ने चाह और खत्म सुनने चाह रहे आराम गुरुमुजी खत्म देना कुछ 토바 딜라 토바 카모지 토바 렘바지 뭔가 좀 디디 까모도 주고 존재게 까모는 별로 너무 존재 뭐를 주고 구르무지라 얘기는 토바 순 얘기는 보면 뭐가 도지 개정죠 디투 미기를 있다 디오가 당연한 이신하겠다 디인들은 계속 참지된 구르무지나 가장 요지가 가장 미닝 그런 소설이지 니수 미 가장 디 너나 루차 단계 술 뚫비기 디 나라가 pena yudeshi lachasu topna lacha de pardasan jigro angan de yudati sonkosu de agya to ni brahma chi se gelro ni maram ni sopaina tendere ene hafar to guru ruche ge ne thamje de hindu gi ne onjudi ati ni ge jashana ni manju se to maram guru ruche ge ne kora tupai de ge ne thamje haje onchu de neda mo ge neda 이 나보다 홍주 친구들 물을 지금 까고 어디 가나 까고 이제 혼자 내다 지금 sabtini onchu chimu mongo jongyu de tene guru chigi ne da demesi chigi ne issues ta kita ne prabara guru issues ta kita ne sunju ta ni thamji gi ne da de onchu chimu la so pa choda sa de ma ganesh la so pa so thamji gi ta get keeper ne gi jinje ji ne gi tene guru chi kawa yu sa ya hindu ge se ne linga do ta sha tu su ne jo ni sare oni ma chigi na di tene concept शिवजी सो 탐제디야 되네 아람도스나
Chiro Tipasan, Kunzuke Shiva Puriso, Kailasula, then a Kunzuke Hindu Gila, Guru Vijay, Dusu, and Nanzo said, Kunzuke need the Nanzo need one of Dusu. Oh, yeah, and good Naranzo, Kailas, and Digi Nisegova, Siva Nisegova, Anto Napasaki, Kailas, the shop bottom is the Kunzu Siva is that's such a cheap like Japanese. Kunzuke, the Shivi is over and Nanzo comes but they should one Sangi was Naka, the Junga, the Sangi Jumbi, the Shachi shop. It is a deep use, silver Jinams, and also the sounds of Tani and a part of this injury. Several purposes. Several parts of the Jaga Pepita to send to just get it down, then dig and eat some of it. Couldn't you get some of the couldn't the Hindu? Chicky Buddhist Hindu, Chicky Lama. Shiva is a Sangi Jump the Shiva Chicken Mari Sangi Jump in the Chasa. They couldn't mandate Nigra to do Jagamas in the Kailas of Torres. The Kailas of Torres, they also tie Hindus and go out to Sachi, Kosana, Guru Kansas, Sangi Jump in the Sachas and Kapas and Budikama. They would have to come up but big issues. Our Soviet, she would take the Nicola Maran, the South Soro, every tradition. The Kamas love to come up. On to go to the oh, yeah, go to the teachers. What the Terrible Sangi to be caught as a don't use Aramsana, Shella, Muzilla, again, Julius, D. Pinacana, do the on to use it. Sangi to the Shiva from the tradition, Sangi to in Kansas and a civil Sangi to the Sachi, but actually, Shiva in Kansas and Coron, the Yala Sangi to the Ashatish and Sacha race in Naranzo, Honorable Coron Hindu gate, Constantine, Shiva, Madoke, Marathon, Namba, Civic Province, the Conchis about the shop of the they don't want to show the council, but they need the Tapu is consented. That Shiva for the Naranzo, Villa, Constantine, Begini, Shiva Prunai, Alicia, elections again, the issues are down to the Guru Chimese, the Guru Guru Jan Mother, baby to Mother of your neck of what will shoot Gopi yoga chair. The Gopi yoga chair is Harishas, Tabu Marathi is never get Harish, the Guru Yamsudan, Chu neck of Guru Narasoke, Chenguya, Mandareva, baby gets on the Katam the car, oh, Katam, the Siva, it is across the Siva, the Katam begins in the Siva is life. The around to the Nambi, the Posukan Kushune, the Nambi, so to get into the integration of the around to the conduct of the Samatamina, in around to the Nambi, the Himbi, Katam, Sheltamana, Katam, Pema, Liptuna, Takumara, the Chimese. So the Dunja can get a lot of time, like to get a lot. Tapu Marathi, Chile, the Oso Kitchen, Chairman Unitation, Guru, which is Tuvachevati, Ludwig, Tina, she can go to Guru, which is Katam Rotom, Marathi history. He consulted the history to get the Lord Blue Mare, who by the journey was similar ship was ago. Marazo Guru is a Rotom, the Katam Latini, Siva the Guru, Norway. Sivi the Katam the Guru is Katam Vita. Guru Muchi Katam the Kusuya, Chukuru, Satyo, the Burti Gatam, the water, Tarana, Yagi Katam, the Chaka Alon Gu. That's the Sivaji Alon Chak Alon Hambo, the Alon Gu, Alon Gu, you change the capital of Gu. Yeah. अर्को वर्षमा हाम्रो यो गर्नुभएको छ इङ्ग्लिसमा गर्नुभएको छ प्यारेन्ट्स आर द इनर सेक्रेट प्लेस इफ सो वाइ डु वी भिजिट अदर सेक्रेट प्लेस लाइक रिलिजियस प्लेस भोदनाथ इटिसी भन्छ उहाँले भन्नु खोजेर चाहिँ आमा बुवाहरू हाम्रो भगवान् भन्दा है भगवान् हो र मान्नुपर्छ भन्दा भन्दै हामी किन चाहिँ अर्को सेक्रेट प्लेसहरू नानीहरूलाई स्वयंको बौद्धहरू जस्तो किन जानु पर्यो यो क्वेसन चाहिँ सेक्रेट प्लेस भन्नाले होली प्लेस
아마가 장만을 먼저 우리 세상 분들이 있나요? 먼저 지금 소액 나오다 보다 나오다 캡슐을 보고 아니 아마도 보라나가 이 캡슐이 되게 많이 있어요. 앞으로 많이 보는 सकते इतना टेंशन कम हो रहा है ये तेरे मानसों के छह सेकंड 냠내 지구대 중국적인 냠내 지구 말 가능성 많죠. 파마가 같이 상담한 게 이나 파마성의 동상을 미션은 자치고 레슨에 상이 좀 된되게 소리가 말하는 속에 오히려 이번 매체에 좀 된데 코로나야 되는 걸 말하죠. 딜레페네 컨센서나 하유데페네 아마가 진행으로해 이 근생에서도 아마 지금 뭐 말했어요. 이렇게 좀 말해. 말하죠. 상담한 게 이나 गुरुमुझे साचे मुश्किल है गुरुमुझे लगता है सांगी को और मुझे जो करे से चेहरे से कोई मान चेहरे की इसे कोई मुझे चाहता गुरुमुझे बहुत चेहरे से तीन का हमारा चाहो या कुछ भी तो तीन छोड़ नहीं जब नहीं छोड़ तीन की हमारा या को माजे नहीं जाना गोल मेरे मतलब छोटा हमारा या को माजे चे तुझा वाले शेरों नहीं जब रानी हमारा या को जेना नहीं जब क्या पर यो मारे नहीं जब क्या पर क्या हमारा या को जे हमारा या को खाने को या को जे ये मंजर नहीं जैसा जो है ये नया गांव तो उन्होंने क्या ना यहाँ से तो भाई यहाँ से जो है वाला तो मत किए गांव वाला यहाँ तो या कुछ कुछ नहीं यहाँ से हमारा यहाँ गांव से खबर तो संगी जो भी नहीं शिव लिंबी नहीं तेरे लोजेटियन कोमर संगी और चूस से वाराणसी सांचो चो इला ट्रैफिक जैसी शीस नेपाली के जरा सार काम से जो में तो अच्छी पकड़ने जो बद्रीनाथ पूरी चीज हैदराबाद में कुछ विषय हुआ वो चीज से गांव से ट्रैफिक जैसी शीस जल्दी में मिलूज पकड़ेगा चोर पकड़ेगा पे करो मिलूज तो जिकारे करो जी नहीं शीस संगी जो में जो जोसा के नहीं शीस जारो संगी जो में दी हिस्ट्री दी लोग संगी जो में जन्म नाम तक खा हुआ है ना 이런 대박지는 나는데 수송에는 밀류 최대한 밀류 스토커를 디상기 좀 되게 널 종교를 하고 만족을 세요 말해 디인도가 하나나 야고 제어에 있나요? 매미기 빅바타와 소스 가운데서 기와치고래 딜레트에는 로아리 조스를 담아 진주 비슷한 공부를 다 하나 유티티 마시는 되게 그 제사는 로지 칸에 있는 새끼도 막 로지에서 어떻게 시부이를 로지에서 제에서 봐 유티가 그래서 걔네가 그래서 사이를 맞아 오늘은 칸에 잡히고 और ऐसा करता था रोटी का हिस्सा वाला तो खाने पर का सिस्टम तो उन्होंने ये गाना सुनी ने भी खाला करता था तो लोग तो यार इसलिए नहीं या तो कोला तो मार और ये अंदर तो यहाँ से ये ऐसा हमारा यहाँ सुन बाकी सुन कर दस ये कुछ ना कुछ है सारा मजे कैसे और कुछ छोटे जो एंजल को बारे में सवाल Why offering water to God, why we are keeping a gap equal to a rice between our balls? Equal to जब शमसिंग करता है कि जो बीच में गैप ना तो उसी को गैप छोड़ना कारण से क्यों हो? दिखाने से ना दी ये तो चीज़ ना कोई से क्या मारे जेवो या कुछ बोल ना तो ये सांगे जब ने देखिए दो तो अच्छी सुन रहे हैं ना समझो ना को बाकी पर कभी चुबिन की ऐसे और यार को बाकी पर कभी चुबिन जेवो चीज़ या शाम को यूज़र की आगे के लिए तो चीज़ को से मारे क्यों माये बा मापोवा पेनी की ओवर चुकाने पर लूटो माये बा मारा मार ना वो दी कारण से चालू नहीं करना जब इन्हें चुकन चिकित्सा आते हैं ये तो चिकित्सा शामिल है ताकि शोषण में पहले शोषण जैसे वो पेमिक शब्द जो है ना दिल से ऐसे दादा तो ये कहाँ से जोड़ता है ये सिक्किम कुछ होता है ना सिक्किम कुछ होता है तो मैं तो ये कहाँ कि तो कुछ होता है सिक्किम लोग तो कुछ दो Prendiamo il compito, dopo il dialogo, ma senza andare come mi la chiesa. Tadi rici ma ti la ci utilizzano io già c'ho swimming pool c'ho che arca per gari dona dona ti c'ho ti arca ne to per gari ti ne già cosa ti in lo però assolutamente ci sono dei tempi che ne c'è che ne per
밀레시기 시작이 됐었다. 그러니까 최근 중국에서 문제 지금 만내나 최근에 네트워크 시작을 누들 최근 비교적으로 소리 시작을 누들 최근 거기다 주는 가리지 기능이 시작. 그러니까 뭐가 캠프를 초등이 야와 대답을 시작을 하시나 저주가 내가서 상주가 나가 뭐가 캠프를 베스트 좋았어. 그래서 그런 게 데코레이션 인지게는 서저 제우고 뭐가 캠프를 때문에 패션 하는 지는 보도 많이 최다의 공부이만 제우인지고 다다다 알아서 안디들이 가셔서 메토드 이닝도 들어서도 메토드 때문에 그런 만들어서 되는 것을 어떤 프로젝트에 나라도 처벌 프로젝트에 이닝도 자식이야 보고 차되게도 보되게도 요되게도 차가지고 그러잖아 야구만 대주가 뭐가 처벌 하고 저기 결과 대답하는 거 이도 제우 인지고 그래서 이 양인지고 맞는 상계의 인지고랑 왜네 랑스에 있는 나가 인지고랑 인지고 맞잖아요. 랑스에 인지고 강타가 또 상계를 줬대는 거. 이 나라에서 가지고 이게 뭐 제지게 두바이 거는 앞에 소자서 이래 프로그램에서 이게 고르미티서 작가지게 또 특별히 얘기는 개와 제주 담들 고마지게 개와나 그것도 그런 야보자 장마자 매래 뭐라고 소 넘버 따고 선 넘버 따고 대바신 프로그램 규칙과 얘네 손을 됐으면 뭐지? 대인주가 민지게 내덕지서 이게 내덕지 나온 거에서 이렇게 말해 너는 지오보다 야고지 따다가 주로 지선 이거는 그러면 눈선 대신 좀 내덕지 샤마 딱 되어 따라서 딜라 유 정바지게 조금 충중지게 세션은 이게 제시고 뭐가 친구지는 솔루션 샤워요 솔루션 이렇게 나서 얘기되는 그런 이 시큐리티도 그렇고 뱀맥이 되고 추감 뒤추감제 상가생이 보입니다. 이거 가지고 하나 나라 프로젝트에서 가리 굉장히 그냥 참 쉬는 게 좋은 게 좋고요. हाम्रो लिम्बा समाजको जस्तै समय जस्तै हो यहाँ सिम्पल क्वेसन छ बुद्धिज्म र बोन कल्चर बिचको फरक के हो बोनको बिचको कल्चरको फरक के हो सिचुएसनमा अहिले अब हुनु पनि बुद्धिस्ट नै हो भन्छ र प्री बुद्धिस्ट हो भन्छ त्यो प्री बुद्धिस्ट भन्ने मिठो हुँदैन भन्छ प्री बुद्धिस्ट भनेको Tadi nak aku bilang, tadi mengulangnya yang aku bilang, karena sebenarnya orang sebelumnya kita tempat nak tu sih, ini lupa tempat nak tu sih, pengolah song, pengolah kita cik cium, ini kalau sudah ini cerita tu cerita dulu, sudah ini kita dah promotion yang aku yang mana, tapi ini kita cerita nak khas dia kan, aku macam jawab itu saya jadi sih, kalau jawab itu saya mana, sangat jom jadi kalau masuk ini, aku macam saya fikir, apa malah kalau 이 어쨌든 이 공부들이 나라 속에 나빠산지들이 공부들이 나라 교육의 트레디션 레슨을 해 교육의 무술 레슨을 해 교육의 출路레슨을 출路해 옛날에 출路넘버 다바지 레슨을 생각하고 민주주의 인생 안에서는 구르부치 상의를 배우는 구르부치다 나라도 김전 보디사도가 비마다 미쳐서 약속의 유연을 내는 작가를 뭔가 길을 짜치는 게 배진다 때문에 눈썹 보기 때문에 죽을 때 가서 눈썹 보기 때문에 죽을 때 괜찮대 생각하고 박제를 하면 너무 개라서 내가 딱 되고 티는 치습니다. 눈썹 보기 때문에 눈썹 물어보지다 벤 비만 미자다 진짜 보디사들이 여기 때문에 너무 아주 내가 살아 죽을 거. 티는 때문에 야무지는 누구 인생도 가서 그러면서 내가 백감을 해서 그러면서 내가 뒤에서 뼈만 가다는 게 나스기도 맞아. 뼈만 가다는 게 이유 제주 개니라. 뼈만 가다는 게 이유 제주 개니라. 물을 놓치다 비만 놓치다 시계쇼 때, 음계나 이런쇼 때, 좁아지면 결국 공부 때 좁아지면 콩으로 좁아 파네. 그냥 물을 놓치시 신주된 사람이 물을 놓치게 대박을 까서 감시하고 있는 거 이거 뼈만 가다는 거. 뼈만 가다는 거 너무 쉽지 않아. 매우고 샤방 제발 지금 뒤 나왔다. 지금 개니라고 있어요. 수많은 가능성은 지수 밀라다라고 따지시죠. 경험수 이거 얘기 뭐는 지수 밀라 부부어를 물어보지 부부어를 시험도 가능성이 되게 강한 실제로 나는 시험도 가능성이 실수적으로 물어보지 내 따지시지 나라도 내 신이 실장하서 내 신이 실장하는 나라도 시험도 가능성이 물어보지 내 자신 뒤로 지수 밀라야 되는 그냥 물 지수 밀라게 죽었지. 따라나 경험수 빼면 로를 나와시와 쭉 보면 근데 가다를 그 여기 진짜 로를 디디 엔디가 무슨 물어보지를 물어보지나
나라서 본분이 된 가와제 니마티 가면서 지승밀라 아키랑 배자 지승밀라도 나를 본중이 알아봐 나라서 강도 도저바 가지고 겨라 가지고 대줄 되나 어예 딱 나를 본적이 나를 인가 비바버쇼 내가 그 밀라게 공예를 지금 공예를 tentar 그러기 보면 사실 자기는 뭐지 쳐지잖아요. 근데 이게 나라도 최루도 우리주에서 난 한번 아 디아 준대 디아 수요 디아 디디를 수요는 간주된 거 그게 수요 괜찮아 수요지 로또나 뭐 나를 시키는 디아 디니까 니 본벌을 할 스펙지 뭐야 그래 나랑 속달제 나랑 좀 비교해 나랑 소티레데 옛날에 최 남자 옛날에 나서시 알았잖아 우리 뭐지 나랑 남자 프레마가 가지고 디나진지 나랑 좀 미라를 남자 지가 어찌들 상담을 하나 약간 나의 가시 한번도야 나가 상이 말해 부디스 말에 인생제에서는 그냥 대외로 만드는 힘도 부디스 소사리 히마라야 부디스 소사리도 통상이라고 그러고 초반 부디스한테 도로시 뒤뒤가 공부해 공부대 나오는 까다 현대 미래 얘기 도로 공부도 tanto dodo de pro society sobre 지금이야 샤니 콘수도 담바디 나와서 좀 담바 좀 된데 이제 콘수 담바 좀 된데 콘수 담바 콘수 바셔야 되죠 담바 좀 된데 걔는 이게 담바 좀 된데 걔만 나와서 되지 되겠어 나 잡으셔야 나와서는 상계로 가고 쇼를 빙글을 가고 또 상계 무슨 얘기하면 나와서 가요 단단히 담바디 상계 좀 된데 담바디 잡아기 걔는 거 타이밍 얘기하는 거 예비 얘기하는 거 여기 얘기하는 거 약을 스스로 시작하는 거 나라도 여러 수요 수요들 있고 어디에 그런 샤캬 나라도 디 수요들이 나라도 또 많이 인생 전부 이렇게 되고 디 하나 디도 많이 또 상식적인 게 많아 나와도 아무 상식적인 게 되고 상식적인 카페도 상식적인 또 많이 되고 상식적인 게 취재도 상식적인 게 있는 게 나와 상식되게 되다 나와서 인지수 계라나 나와서 야가 계라나 무슨 만지게 또 고조선 계라나 상기 고조 쪽으로 잡고 조이는 거 나가서 주초 공부심이 좀 이제 또뭐 좀된데 이게 아주 좋으면 나도 또 빨리 본격적으로 용궁세계 소소지요 뒤 대가 증인 있으라면 그런 게 공부에 남바상인데 되어서는 말도 완전 비교하지 마라 그런 걸 하시나밖에 안 돼요 남바상이나 또뭐 좀된데 아주 좋은데 남바상이 내일 또뭐 좀된데 아주 말고 뒤를 놓고 또 시다 주는다 그런 하시는 거 되게 얼마나 아주 뒤에가 나라도 약간 상관하네 또 좀된 게 말하면 아마 상이 잡아오면 공부 쉬우래 약을 로또나 시간 무슨 게 이스트리 이거 약을 뒤에 생각을 부자에서 이게 왜 얘나야 부디스 말 만디께는 빨리 시고 상기면 지금 양이 소리 메뉴 수징을 받쳐 진짜 가면 맞아 나라 이거 만들고 뒤집어도 개와듯이 만들고 뒤집어다 부자니 아니 이게 이제 있잖아 아스리고 이제 이거 이렇게 깨져지는 이게 참 계획을 저한테 나와라 이 참 좋은 사람한테 하시는 대답하기 훨씬 더 무슨 나라를 부자에서 진짜 좋은 과제가 아마도 이제 나왔을 제대로 이제 지금 상기 좀 되는 이제 디스커스가 상기 좀 되는 옛날에 나랑 들었거든요. 얘가 되게 기억나는 거 또 사실 들어있어요. 사실 지금 내가 그렇게 다 좋아하는 되게 내가 많이 되는 거 아니야. 이미 내가 지금 많이 권이지 알아서는 그 남들 부자라는데 인지선. ahora pues esa why should we wear ornament during the new night? So मतलब युनेको बेला हामीले गहनाहरू लगाउने गर्छौँ किन युनेको बेला चाहिँ किन नलगाएको युनेको usually rangi dine paiga ina pilo ne di ni mo de ya ya je ta be na ta ko yes pe na pe kan ko se ki on ji jo ina nam pi ni on ja ga ni ti ja ga ni ni ko na pe no di ni mo de chö chö ya ya ti ji de pe ya de ji ge ina ni chö shi ga la pa je ta na ra so ye gen na chang so me ta ta chi din chen lo bi ja ce ge yu ma ni ge se sa ta chang ho la sa ma lo de ka pai 이 마인 베게 나랑 저기 균도 유주로
다져야 그 어마네 방금 상마치고 맞았어. 그 상마치고 그래 칼라 이내에 샤다차 세계에 샤르츠를 나서 되게 사이고 어마네 니까지 좀더 먹어서 사이고 팀나는 내 빨리 그 클래스 사람들 그 클래스가 좀 있는데 디카솔라 겐다스는 저희가 배나 넘겨라는 야기 연기나 여기 때 거냐 그 넘긴 이야기 그 뒤에 못 치는 옆에 치고요. 디카는 야나 치는 저 메시지 있어. Our last question, the answer is if karma judge one's life, then who judges karma? How is this force required? अब कर्मले हामीले यो भन्नु खोजेको चाहिँ काम र कर्मले हामीलाई जज गर्छ भने कर्मलाई जज गर्ने चाहिँ को हो, कसरी जज हुन्छ कर्म हाम्रो काम कर्म कसरी जज गर्छ? 저는 나랑 컨설팅을 되게 되게 사서 그 디바사는 그래 디주기 야바 이런 게 있잖아요. 그 레디 사는 동반이 뭐 레디 말 내가 디 리우면 디 코스는 컨디션 맞아 되게 리즈디요. 디 나오는 디 세교 그래서 디야 힘도 되게 지금 소개 가르마 카스터는 그 말 피젠 마타요. लास्ट भनेको एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन भनेर सोधिहालेको पछि यो के सुरु भएको छ भने हाम्रो प्रचलन मासु खाना मिल्दो रहेछ तर कामबार चाहिँ गर्न मिल्दैन मासु काट्ने र मासु खाने नाम लेख्नु भएको छैन विरोधी पास है कि मुझे शासा जो से जो मुझे शासा बोलते हैं पर ये नया दी की कंडीशन दिखे दूसरे दिखे समय कांडे से जैसे ना नाराज जो वेला मोमा के ताकंदा नाराज दी कुमशी ये वाली बात इकोलॉजी विरोधी होगा मोमा ये ना वैसे कैसा देला पहला नाराज जो बोंबा सके जो ना चाचा शुगर चाचा सके जो इन्हें को ये 나랑 저신 세계 사자처럼 주 세계인데 라고 세계 주 네가 주 얘기죠. 뒤뒤가 나랑 트랜스페이션 가리요. 야기 나랑 올라오는 게 아스다. 제주도에 소화 제가 소화 쇼 이렇게 누가 좀 맞추고 먼저 사와 하나서 소리 있게 그런 게 샤다 지루게 맞아 포토 사요. 배게 나신 제기 약간 그 감쪽에 있는 보면 사람들이 얘기해요. 뒤에 비기 윤세를 때네 콘솔들이 한국 소위게 갑라 미를 이제 배치해서 그러는데 가족 대신도 개발가 미를 되니까 가족 대신에 가족 저들 대신에 교육을 가는 데를 봐봐 심해 한번 미를 좀 따지고 있는데 미를 되면 아주 쉬워요. 뒤에 미 그걸 때는 수학적으로 그런데 진행이 너무 뜻이 많아요. 미를 되게 그래서 미를 저한테 많으나 여와다 되게 제대로 돼요. 윤sen 대할 때 비고니 바람 속에 그렇죠 여기 남아 가기 시작해요. 시작이 그렇고 말다. 타이밍이 있어요. 타이밍이 야를 시작해요. 윤sen 타이밍이 시작해요. 윤sen이 가인 하고 바람 속 그래서 그뒤 바람 속에 사자 모르게 그러나 시작 맞았으나 무기 시스템이 지금 되니까 그 뭐가 그래서 찌뿌 치선 100%다. 시작 맞았으나 또 되었습니다 지금. 뒤에 가나 뒤에 가나 나도 샤비스에 미국으로 미 소셜 미디어로 다다나 사기 먹고 싶은 것 같은 거 오르내기는 뭐 하면서 오르내기는 류만약에 사기에다 세다야 하는 게 뭐 어마야 진짜 이게 나가고 다 항상 나라서 이 비장기 프로그램에게 나라서 그 포스블 샤브 팀하고니 뒤투샤 시리비기 괜찮으면 맨나 미디어 토와 된지고 말에 뒤에 그런 뒤다 되고 내고 그거니 나라서 샤사비디야 나와서 지금 아시아 사람들이라요. 도게 나가게 되시게는 누가 나가시게는 유진수요. 다바숨 기샤스. 다바숨 기샤. 그래서 더 결혼을 위해 아시아에 다바숨 기샤는 사실 없어요. 다들이 다 비슷. 저는 요구하고 그래. 뒤는 치송을 했으나 다바숨 세드가 랑이 쳐서 많이 봐. 그래서 시아지 세죠. 니도 배만 있었던 거 디샤지 세기 있네. 자무지 세네. 나한테 딱 뒤는 것이 없어요. 랑이 세가 많이 봐. 얘 나라 미게 막아. 암족게 막혀봐. 미게 도가 암족게 켜봐. 도가 맞아.
아우 디기 돈박세 교래 아서 그 똑같이 말을 디샤에 답수 비샤나 디샤에 상기 좀 되는 게 저, 지금 탐하면서 저와도 명수 사실 말해. 배팅도 나타나 가면서 고발라 샤스를 위해서 가지나. 샤스를 샤스도 그러면 나도 오늘 이야기 고발 로직을 샤스를 저도 막나 이제로 되어 뭐 중국과 저저 달라고 저저 디제가 약간 좀 내가 저하게서 시야기 부쇼디 중나서 얘네 고발을 해보셔 불도 세고서 아 걔네 징징전한 묘안이 세고서 약으로 걸어야지 business kaso di business lagi kaso BBS kaso di business kita ada commerce kita ada kalau digas michi kita digas na yang saya mak digas mau boleh digas mau na lu digas mau rap cici tak kerja mau boleh ini orang jangan di to saya mau karena kan bodal dengan boleh bodal tangga bodal rumah mau kerja sagi na di sana siapa senjata juga saya dia mata ada mau sagi na di asini senjata juga live ada orang 아 마송나야 디스니 세븐 세븐 뭐 그래요 마송나야 세나야 pena que na para rumendo yo 직전나 고다 거래서 이렇게 거래를 뭐 상에서나 직전에 그 chance 직전에 너 직전에 그 디도 시작에 있는 나라도 스테이지 디바는요 제대로 시작을 디바를 내게 얘는 나라도 쪽집이 디바는요 디는 상계 좀 되는 게 답아서 시작해 강기도 세바 마이바 통화다 퇴바 마이바 강기도 통화다 퇴바 마이바 얘는 오빠마서 어디기 또 세교래 아상들이 통화만 배나가 보다 보다 디가 또 남을 사람도 거기서도 스테이지로 뭐 속에 인스라고 통화를 딱 디사 통화선 지고 김유관 나서도래 디인도 강딱 따라가 한 중간에 가지고 개화시했어 시 강에서는 들어와서 시 있다면 들어와서 지당에 미지세바 있나다 라지세바 있나다 키지세바 있나다 세히치네 코페 지겨세나 동겨세 세바 있나다 비빠치는 게 없어 딱 해서 세세 찍고 왔잖아 세그 들어야 비빠치는 게 없어 샤탄 보내 세바랑 도샷 보내 세바 이라 해라 샤탄 보내 세그 비빠치 빼는 미지 샤탄 방금 지수 세세 빼미기 되어 샤탄이 프로모션을 비빠치 도샤는 뭐냐 나랑 샤사 비슷한 제일 좋은 샤탄의 자마를 샤사 비슷한 세죠 디디과에 빼는 쪽제가 이게 또 디과죠 강사 풀롱이 그러니 디양 다로양 시섬저와 탈도 거리죠 시섬저와 탈도 세비가 빼는 미직이나 다들이 미직 빼는 결혼 수리로 저기 미직 세자가 결혼도 더 버셔 그래 결혼도 더 버셔 그래 얘나야 신이 빼는 나라 속에 트레이닝 때문에 미직 세바이나 신비마 미니만 메시지 그런 거 안티가 세고요 안티니 아가 굉장히 아마그래 공간을 두세 이 두스만이 세세기 상을 공모요 저가 지가 동가서 박히라 지가 동장이 타주 우그 좀 가서 타도 그죠 시선대로 타도 시선 빼죠 그 경우도 없어요 딱 갈때 거기 미직 세고 상가제 세규의 권적성이 세고 시규도 분석성이 시선아 그 경우도 없어요 딱 근데 빼가면서 까는 나시거든 까는게 알아서 미디 나시거 상기 좀 그 세규의 권적성이 세고 상가제 시규의 분석성이 시선이나 그거는 미세규의 뒷바 여러 개 있는 도마도 있겠지 가서 뒷바에 또 수준 지상 저러서 그러나 진짜 동작이 우겨 공부도 막아가지고 답변은 미니세가 군인 증리 빼나 나라도 드림가 미니 증리 이세레 고셔도나 코디 쿠스로 코세레 코세레 때 이나야 파주시 그거도 코디 시선이 여러분도 받고 하나는
딱 공부하는 시신 차리게 되는 게 좀 보여요. 여기서 나라자 꿈마부에서 그다음에 꿈마부에 꿈마부들과 나는 비슷한 데지 제어를 하나 시선적으로 갖고 거 상마상 거는 빼나 영어지 꿈마부는 결혼도 많이 얘네 엔당선도 오고 가시아반의 시작부터 그 수준 영어를 그래서 가시아반의 시선 내가 그런 주세요. 뒤에나 엔당 상황 결혼도 더 baş으로 고문이 있을 줄은 더 baş으로 순간으로 꿈마부가 얘나야 그 구사보다 그 민들도 사람들이 소소히 막 양티 결혼도 더 쇼핑이 지금 그게 국어 삼사도 세자지 그기도 신자 두셔나다 국어 삼성 양은 아까는 몇가지 바꿔셔봐요. 양은 꿈마부이네요. 꿈마대 그런 거 아무도 안 듣고 한다. 바로 미래 총보내고 제서 양은 우리 디파대요. 디파대만 말해. 디파대요. 디파 무시 좀. 나 진짜 쉽지는 않아서 비슷했지만 저는 되는 것만 들었다고 그래. 그거 그래가 내 천사선 들었다고 그래. 뱀이 쉽잖아요. 뒤에 하나 샤사게 내가 됐네. 얘나 상기 좀 된 얘기 나와니. 나와지디 가면서 반주 다가선 게시다. 디사죠. 디 결혼소서다. 일단 결혼다. 저 상기 좀 된 얘기. 결혼소서. 결혼다 예술다. 뒤졌어. 니 맞지 말해서 반주 상기 좀 된 얘기. 바꾸 그러면 뭐냐? 나랑 저기 저라 바꾸면서 바꾸 보여줘. 센티세이브는 파셔로 서로 바꾸로 주다고 보여줘. 옛날에는 까다 옛날에 공부 타고 그런 거 같은데 어떤 사람이 이제 동사들로 이내 거를 타고 그런 거 같은데 시험하고 사람이 공부를 바꾸고 공부를 계속 상기 줬는데 내가 많이 꼬박이 시주는 꼬박이 시지. 뒤에 꼬아다 바꾸라서 먼저 랑이 소스기는 자신 거래 랑이 뉴스기는 자신 거래 뉴디 맞으면 쉬었다고 말해. 뉴디 서로 제비치도 빠빠야 먼저 봐. 닭바수기 시야야 사셔서 상기는 나. 나는 무시 그래. 뒤에 상황 들으시다 그래. 뒤에 무슨 세리사지 싸워니 이거 말해. 랑이 때문에 무슨 세계는 큐들이 백시로 살에 큐들이 돼서 젠티기 닝나 참아서 돼서 다시 주자. 사기죠. 이게 이제 그러나 진짜 다른 사람들은 예진도 다른 사람들은 진짜 앤티도 앤티 샤라 들으면도 딱 대전 단체들이 나와서 이게 또 세계를 말이 막 세잖아. 디파도 또 이제 샤라가 디파를 있나요? 대대비 디파 무시기 디파에 이게 말해서 알아서 담아서 이게 말해. 다이네 베비 지시부자네 직세는 이세는 소리가 들려서 지겹죠. 만약에 같은 마음에서 막 같은 마음에 되게 되고도 뭐라 나라서 됐어. 로사가 샤만 그러고서 로사가 샤 요금이 됐어. 사가다오 마샤로 요금이 거의 많이 생겨도 돼도. 뒤에 이거 사가다오잖아. 그거 이제 샤고도 샤고도 딱 되게 미겨가 공각게 지어도 되게 되는 거라 저기 유럽한테 때문에 이제 그런데 이나요. 디모시 이때는 또 재미있는 게 맞다 되지만 샤세비 디파도 요래 된다. 이나요. 이제 쪽집이기 때문에 그런 나라에서 의식이니까 결혼부터 가지고 저보다 시선적으로 타보기 사회나 디바다 싸워이 뭐 말해. 시선적으로 타보기 마찬가지야. 시비에게 디바요. 야 저바기 때문에 미래 잡아이네 디바버에 알아서 얘는 되는 상물이 있네요. 구롱이 그 텐데 가세고 삼기도 구롱이나 하세네. 세고 삼기 구롱 같게 디바셔요. 디나 진짜 동자로서 디바요. 디바 되거든 말해. 이나야 디바기 아까디 यो समय म यो अन्तिम कोर्स सकिसक्यो तर म भित्र लिन चाहन्छु र हाम्रो बन्धु भाइलाई लास्टको क्लोजिङ सेरेमनीको धन्यवाद र अब हामी कार्यक्रमको अन्य चरणमा आएको म घोषणा गर्दछु र अन्त्यमा हाम्रो स्पोन्सर र सहयोगी मित्रहरूलाई खाता आदि प्रदानको लागि म अनुरोध गर्दछु त्यसको लागि खाता हाम्रो स्पोन्सरमा हुनुहुन्छ नेपाली नवीन समाजका धनबहादुर राणाज्यू उहाँलाई हाम्रो सबैलाई पनि म अनुरोध गर्दछु र यसै गरी हाम्रो सहयोगी मित्र सहयोगी ज्यूहरूलाई पनि म माथि स्टेजमा अनुरोध गर्दछु विनोद नानाज्यू उहाँलाई पनि स्टेजमा अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी नारायण लामाज्यूलाई पनि म स्टेजमा अनुरोध गर्दछु दिदी लामाज्यूलाई पनि म स्टेजमा अनुरोध गर्दछु
हाम्रो पूजनीय गुरु हिमाली सर जुन हाम्रो पूजनीय गुरु हाम्रो साथीहरू बसीज्यूलाई चाहिँ उहाँको आजको दिनलाई चाहिँ यति राम्रो दिन पार्नु धन्यवाद स्वरूप चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो नेपाल हिमाली विद्यार्थी रामन एकता मञ्च युवा सोसल डेभलपमेन्ट फोरमको दुवैबाट चाहिँ धन्यवाद स्वरूप केही खाता दिनु आर्थिक अनुरोध गरेको